ngoba sekweseganile ufazwe ngenyongo. Oh, ufazwe ngenyongo. Mayiphuma umuntu ezogana ufika agane ushaya ukuthi intambama before kulalwe bephume naye ngaphandle kwesango bemthele ngale nyongo bese bemfaka phakathi ukuthi kusumakoti wala ekhaya sufaziwe ngenyongo. Yikho nigcine nithi umfazi. Why kungabi umfazwa uma ngabe ukuthi kukhulunywa ngaleli lokuthi ngoba ufazwe ngenyongo? Mana ke mina ngikutshela ukuthi leli elikamfazi kimi indlela elifike ngayo lifike kanjani. Ungathi kuwe uthi esizulwini yeah ake sikhulume ngesizulu kodwa angithi nami lesizulu engisikhulumayo isizulu engizizwile so that's why ngithi kimi sifike kanjalo. Okay ngizwe kahle legama elithi umfazi limbaxa mbili umufi plus azi ukhande igama elilodwa kuphume umufazi sifundile phela leyo nto esikoleni. It's a game lokho. It's a game kanjani ngoba phela manga leyo game leyo awuthi ngene ku social media ngizongena ngiposte yini umfazi ini mana that's why ngithi mina legama leli lathi mangabe lakhandwa ngokucwasa ubulili obuthile ngezimo ezithile abasuke bezenzile. Okay ke mana ke uzothiwa umfazi wami lo lalela ngitshela ukuthi iba kanjani kabe yami bathi kunabantu besifazane bahlukahlukena ngithi mangabe ubabiza khona intombi khona itshitshi khona yini awubala konke mana wena baba kutshela uyabona mina mangakutshela ukuthi hamba umhlaba wonke lo uhlale kwezinye indawo uhambe yolundi lapha ekutshalwa khona inkosi yakwaButhelizi ake ngifake inselela ngibuze kuqala ukuthi umfazini ngizofaka YouTube ukhona nomuntu wala kule ndawo ngoba ulundu lungaka nje. Okay bafowethu baka YouTube singakayiqedi ake sikhulumeni nansi indaba singamaZulu iyasehlula lapha soyikhuluma khona soyikhuluma lapha epagini lika Bhutumbezi. Umfazi yini kahle ngisacela ukuthi nisichazeleni bafowethu kuze kufike nasebantini abadala ngizobatheka nabo Bhutungizwe ngoba bathi nabo bango president angithi omabhinqa ubhinqa buthinta nezinto zesintu uyibiza ngomlando cishe uyayazi leyo nto leyo yini umfazi kahle siphikisana ngokuthi ugatsheni bathi wabheda lapha namangabe ethi umfazi oshaya umthetho angeke azagane bathi umfazi kanjani ongakagani kanti futhi so sesibuza legama lithi yini umfazi naye ugatsheni socela ukuthi asithi kusicacisela ukuthi wayesho ukuthini yena kahle danko.